Peserta Lomba Foto Batak yang ketiga. Peserta nomor 1 Edves Sonaritona. Peserta nomor 2 Ed Iampiur Mauli garis bawah. Peserta nomor 3 Ed Mariti garis bawah. Peserta nomor 4 Ed Marigultom 27. Peserta nomor 5 Ed Nob.psb. Peserta nomor 6 Ed Rerestramen garis bawah. Peserta nomor 7 Ed Intan Ronauli 19. Peserta nomor 8 Ed Geli Putra. Peserta nomor 9 Ed Nezata garis bawah. Peserta nomor 10 Ed Andi Butar garis bawah. Dukung peserta favorit kamu dengan cara like dan komen di Instagram @lombaseni.batak.